Майрамды ар кай жерде улут, ар кайсы улут ар башкача тосот экен. Ал эми бизге бүгүн Америкадан келген конокторубузду чакырып коелу. Маэстро Музган Берес Америкадан коноктор келди. Кана кол чаап тосуп алалы. Музыканттар. Ай, рахмат. Уктабай турсаңар жакшы болот да, ойгонуп. Америкадан келген конокторго уят кылдыңар да мына. Эмне музыка болсо деле коюп кое бергилечи. Шайырраак музыка болсо бир шаңдуу. Кол чабуулар менен деле тосуп алалычы, кол чаап коюңуздарчы. Assalamu alaikum. Alыстан тартып кош келипсиңер Кыргызстанга. Буларың дагы эле суранып жүрөт го менен деп. Бизде силерге бере турган эч нерсе жок. Биз берели деп келген жок, жөн эле учурашып кол деп келдик. Эми силер карыз сураган биз калдык эми. Элдер деле уксайдар да мына кыргыздардын карыз болуп отур эми. Адам дөгөнгөн соң апачылардан карыз болуп кетиптир деп. Жок, карыз сураган жок, учурашып атпайм, салам алейкум деп. Учурашып атасыз, бизде андай учурашпайт. Кандай? Бизде башкача учурашат. Зуймузу донда окей. Силердин учурашканыңар жакшы экен өзү. Ушинтип учурат, шайрашат мына силерге окшоп. Ой, бизде салт кылып алышыбыз керек эми силердин учурашканыңарды. Бизде настроение жок, үйдөн чыккандан баштап эле ушул кредит да. Уктай албай калыштасыздар. Оң жагынан жатса финка. Сол жагына оодарылса мөл булак. Көмкөрөсүнөн жатса процент. Барлы көмкөрөсүнөн жат. Чалкасынан жатса айыл банк деген. Ошон үчүн азыркы силердин бийлегениңерди мында бийле учурашып тургандар салт кылып алсак жакшы экен да. Жакшы да. Достор жолугуп калса, бири-бирине жолугуп калса бийле учурашат. О, дос кандайсың? Иштер жакшыбы десе, берки жакшы, өзүң кандай, аяшың эмне кылтат деп мындай. Сонда бийле учурашасың да. Оштуктарың учурашып атса кандай досум иштериң жакшы деп. Жакшы көргөн досуңду мындай колунан кармап алып көпкө чейин учурашасың го. Бийле учурашканда эле ошондой да. Жакшы көргөн досуң жолугуп калса 1 саат бийлейсиң да ошондой. Эми азыраак бийлесең таарынып калат да. Эми анча учурашпай койду. Ошон үчүн 1 саат, 1,5 саат бийлеп. Жаман көргөн адамың жолугуп калса анча учурашпай койсуң го. Мында деле ошондой баспырат жаман көргөн адам көрүнүп калса. Ушинтип эле койсуң да. Неге саясаттан учурашып жүргөн жакшы болот да. Эми алыстан келипсиңер атайын. Кош келипсиңер, эми тааныш болалы. Мен атым Борончу. Ал эмне? Эмнени түшүндүрөт мындай? Борончу деген бул борон чапкын шамал деген ушундай мындай жаратылышка борон. Ошо боронго учуп кетпей жүргөнүңө шүгүр да. Сен атыңчы? Менин атым Гойко Митич деп коет. Ал эмнеси? Бизде мындай жаныбарга салыштырып коет да атты койгондо. Биздин тил менен айтканда бүркүт көз деген түшүндүрөт. Бүркүт көз. Бизде сендейлер торпок көз дейт. Бизде деле ошол жаныбарга салыштырат да. Анда силердин бүркүтүңөр биздин торпоктой эле бар экенден да. Конечно, өзүңөр ошоңор торпогуңар кайсы болмок эле. Наркың машиненин алдында калып калган тоок окшоп кой. Бөйрө көрөйт да. Мен жөнүнө сөз болуп атабы? Жо, өзүбүзчө. Аты ким? Мунун аты Текумзе. Мындай, биздин тил менен айтканда картайган карышкыр деген түшүндүрөт. Бөрү. Охотник. Бизде бөрү карысын үчүн жетелей жүрөт. Силерде бөрү карысын бизде жакшы да жетелеп жүрөт. Мо башыңардагы неме өмүрүңөрдө негизи эле дүйнөдө
Bir эле силер кийесиңер ошону. Qayanti bizde köp ıldı görörbe. Bunu düğünü cüzü boyunca bir siler giyesinger anan biz giyiyoruz. Kırgızlar minle biz giyiyoruz. Biz bir toğanbız. Bizde giybeyt. Niye giybeyt? Gülzat Bayzakova, Salima Baltayevalar giyip ile jüret komuno. Bizde kızlar giyetti. Mo giyim demekçi. Gördün mü turuşun? Akotnikta bul. Narkın ne kulağı? Ya. Bizde kulak yok ko. Neme bul canağında cıtınan izdep tavat da. Akotaga çıkanda. Kaşkulak niyine cıt tapar başın tığa koyuyor iken şapalak menen çapkan mı narcaktan jetiştegen opşun bir kulak ketken. Akotnikta ulayım. Özdeli uqpayt başı ketkendeler asfalda. But ne but bunday razval ketip kalıptır koy. But neme? Akotada жүргөндө bunun alasından kaman ötüp ketken de. Kaman ötüp ketken? Alasından kaman ötüp ketip beçara oşonda musulman bolup kaldı. Düşünmedim. Kaman ötüp ketkende musulman bolup kaldı. Kamanın azusu var da. Jügürüp ötüp ketет. But jönde söz boldu mu? Çaçıng'a aytıp da çaçıng'a. Sizler men bilişimçe mınдай giyimler başkaça mınдай giyinip alsыңар го силер? Bizde giyim gibi edilir. Bir yakı gelip içine çiğirip kettik. Çeçeyim be. Жок рахмат. Жок. Негизи кандай кийим кийесиңер ошону? Bizde giyim gibi edilir. Bizde mınдай da. Silerde uşul bir yıl iştep tapkandı 8 Mart ayalığına bir çaptap koyat kesinler de. Bizde anda emez. Bizde karı, jaş, ayal, erkek, ulu kişi de bir mezgilde giyim almıştırabız. Kaysin? Bir uçurda, may ayında. Nege? Oşonda at kulak pişat bizde. At kulak kiyesiңер da? Jaş ötüp kalganlarımday sargış svetinden giyemiz. Sargayıp kalgandan. Malajoş jaşılından giyet. Ana silerin kızlarınlar mini yupka giyet ko. Bizden kızlar da mini yupka giyet, kıska. Kanday? Neme, bakacalı bıraktan giyetiler. Sizler giyimden anda ekonom turbay be? Ekonom jakşı. Bunu oymeçi, sizler kızlarga emeği alıp beresiңер, bet may, mınдай kosmetika bizde. Jok, kosmetika akça koratpayız biz. Kudayga şükür gö degen var. Gö? Kazanın arkasında göğe koldu tegistile. Bunun bir tartıp koyat, boldu jüre beret. Anıngар jakşı eken. Men geçe 30 günü Polaşat жаққа келіп bir dümeni görüp жаман таң қалдым. Polaşat жақтан өтіп баратсам, біздің қатындар жүрет, мүйірлерін мұндай тартып алып. Бұлар қашан келіп қалған деп келіп таң қалып, мүнтиіп қарасам, біздің қатындар емес екен. Сілердің омондарыңар жүріптір. Bizde sizlerge okşap voyun dep mınдай tartып алат да. Bizde ошондой косметика алып бербейт. Эмечи алтын, мындай шакек сөйкө дегендер моюндарына. Жок. Алтын таккан бизде шариатка туура келбейт. Бизди муфтий ошентип айткан. Bizde болот аялдарга. Biz muftidin aytkanын kılavuz. Bizler aytkanını da kılat kesinger, kılganını da kılat kesinger sizler. Biz ne kılat biz? Anılarda bir neudobni nersiledi kılat eken. Bizden mufti meçhit otura sizler ki kaçınsa da cüret ko. Biz degen Svetskiy өлкөдө жашайбыз. Qanday eski olsana da olmaydı şeriatta bizde. Bizde altın takmaydı, bizde söğük takınat. Can canlarla söğüktör. Sizlerde cana baydın ayalları çoğun altın trosları takat ko. Bizde baydın ayalları çoğun krakaydın başın, uydun başın söğüktörün takını olat. Sen ayarın boygan da sende var mı? Senin ayalına koydun başına cacaraşmaydı mı? Mışıktın başı öyle de senin ayalına. Caman açat mışıktın başı. Sonuna oturat. Padarka kılışlar gerek eken da. Padarka kılavuz. Ana sizler arka охотник барып же чогуу барып мындай жан жануарларды кармап келип тамак жейсиңер да? Bizde эле аш жейбиз. Каждый суббота плов жейбиз. Каяктан? Чегирткеден. Чегирткеден плов жейбиз. Ичип келген күнү эртеси аялдарыбыз кумурскадан мастага кылып коет. Аны урабыз. İçkilikti жакшы эле ичесиңер деми? Огненный вода да алып. Силерде эле окшош жашабыз. Өзү аракты силер менен эле бизге чыгарганда. Силер ичип алып аялларыңарды үйдү айландырып коалайсыңар го? Биз тоон айландырып коалайбыз. Айырмачылыгы силердин аялдарыңар кийими менен качат, биздики бечара жылаңач качат. Неге?
Эме жүгүргөндө ат кулак күйүлүп калат экен демек. Ошон үчүн күздүн күнү көп тополоң кылбайбыз биз. Ey, Чалбыра курган. ayallar demekçi. Sizler üylөнгөн saltыңар кандай? Силерде мындай го. Бизде бир аз башкача да. Силерде бир эркек 2-3 аял алат турбайбы? 2 алат экен. Бизде наоборот, бизде 2 эркек ортодо бирди алат. Кандай? 2 эркек ортодо бирди алат. 2 авара бирден деп коет. Эки араба? 2 авара деп коет бизде. Экөөбүз ортодо бирди алганбыз да, бияга экөөбүз. Бажан болот. Ey, sizler üylөнгөндөн кандай? Үчөөңөр катар туруп алып үйлөнөсүңөр мындай. Жо, бизде неме? Бизде үйлөнгөндө 2 эркектен тоого охотага жөнөтөт. Бараттагы кайсы эркек мындай балуу жаныбардын терисин алып келсе, ошол өмүр бою охотада жүрөт. Түшүндүм. Эркек үйдө калат. Сен алдыгы кебетеңге караганда мындай аюу чыкса да күрөшүп кеткендей экенсиң. Сенсиң го охотник, а? Ya men çımçıkta kata albayım ben. Biyak mergençe. Narko. Toydun ertesi getken toğ hoşum önce gelelek. Bugün geleyip biyak estek. Men uyda. Jalko seni kesinde. Ne uyda? Uyda dilek iş kılaz biz. Ne iş kılasın? Balaçıka köveç gerek. Hindi iş köveç gerek degende. Sen işin jakşı. Biz de dile egin tegin aydayız. Geçe bir ok menen 2 koyun attım. Mana bu dağ jalganını başta diye uyat kılasın adam için. Bir ok men 2 koyun attım. Ökümden çoğu basket attı. Skoçta koyup durdu. Koyunlar şu Mart ayında 2'den жүрүп калат, şu Mart, April aylarında 2'den жүрүп калат. Ошо кезде атабыз да. Gördün bu koyunun makuatına meri bilet da. Güçlü mergençe. Bizde uşunday. Sizler yemeçe sigaret çekesiңер mi? Çekemiz biz bırak bunu göldüklerge toktogultlara okşap çekemiz da. Kanday? Başkaları ar biri birden içtik çeketken o. Bizde 7-800 ortada oturup 10 çakta ortada birdi çekemiz. Şunda kalıp sigaret alıp değişinde giyinkisini öresini al giyinkiye berip vaylanıp gelirken tütünü çıkarmay turasın o zaman. Tütün ozuna tolup gözüne bu olup kıyık kulağına çıkayın da kolunda çok koyu veresin. Mana en jakşına kayıp alıp Biyleysiңер ana. Mırk pasada çevirgin gelip kalada şöyle. Mayram günleri o sigaretti orup geliyoruz da ortağa koyup gügüstürüp tütetip koyup kodağa ökül ata ökül kız aralaşana şeyde çok oturup alıp bile tütünle mas bolup alıp momunda canvarın uydun terisin açaka gerettağı söğümüne donk urat biri. Biz oşanda biydi başlayı cügerini Mekka deyit ana minne Mekka ceyt oşanda biyge de tanan. Sizler jana bizdin Gülcigittin ırına biyleyip turbaysыңар anda. Oşa Gülcigittinger kıyım balagan. Tanıyıp ekensiңер da. Jo bir geçe Koreyadan uqtuğanı. Oşonday ola var eken dep koreysler tаңqalып oturat. Kıyım balagan deyit. İyi. An janaga Matis degen jengen bar, Lanos degen ejem bar dep ırdap turgo. Koreysler tаңqalып oturat. Oşa kıyım balagan deyit. Minege desek, oşa maşinalardı özübüz çıkarabız. Bирок кайсынысы эркек, кайсынысы ургач экен өзүбүз билбейт экенбиз дейт. Şola kıyınıkini dar bir tekşerip çıkıp durdu. Sizler kızlarыңар az turbayбы? Kız az silerde Ekөөңөр birden atты. Gördük, Koreyaga çen tiyip kettir kızlarыңар, жүрөт. Biyagı Россия, biyagı Kıtay. Hazır bizde mına Kıtaylar gelip işte atacak da. Yol salmış etti, bir de salmış. 300 bin Kıtay var bizde Kırgızistan'da. Oşonun 17 bin Kıtayga bizden kızlar turmuşka çıkan da 17 bin ofitsialny jeğim var. Silerdin mi? Bildim bunu Kıtaylar mayda bolot deçile. Sen jeğin emesin mi? Men Muğurdagılardanmın. Çingizkanlardan, Mongollar usta. Eskilerden be. Uqtum geçe bir aksakal baykuş aybay kapı oldu. Bizden kızlar deyit. Rossiyaga iştegen orat deyit. Oşondan nari armiyan, sarmiyanga tiyip ketip odat deyit. Bizden kızlar baratta 9 ayga çeyin akça jönödö, 9 aydan bala jönödö odat deyit. Men kolundan gelgen jönödö. Onu jana sıymık bala beçere boru orup taşıp odat deyit. Meylem özüzdüm alaganda bagıp alsak deyit. Onusu 2. klaska barganda sakal çıkıp ketip deyit. Мен армиянга атасын окшойт да, Азербайжанга окшоп атат да. 3. класста уже перерывда сакал алышат да алар.
Ошондой экен, жакшы. Биздин Силер жашообуз эмне? ушундай. Ош тараптан келиңер, галош кийипсиңер. Мен буга айттым. Через нарын кирели, жагыныраак через торгарт кирели десем болбой койду бул коркуп. Эмнеге десем, аяк менен кириш апасыны дейт. Эмнеге десем, аяк менен кирсең буларың сурабайла ат таштайт дейт. Өткөндө 11 тасын сурабайла ат таштап дейт. Азыр бирөө менен аттың, бирөө сурабайт белеңсе, бирөө рас кылдың, туура кылдың деп өздөй менен ызчы болот дейт. Минез болсо дагы бечара жоошта через ош жак менен келди, ош менен кирдик да. Кирсек алар, биздин туугандар келди деп тосуп алып, кийит кийгизди муну айтып көрдүңбү? Мына Сарпайы. Муну нарындыктар көлөш дейт экен, оштуктар калаш дейт экен. Мындай кылбайсыңар. Алдыңан ала кеткиле тияка. Көбүрөөк кыл алып кет, туугандарыңа да кийгизем, таштан ташка секирип жүрөсүңөр, бутуңар тилинип кетпейт да. Жакшы да бул. Жылаңайлак жүрөсүңөр. Кандай бизди ылдый көрө бербеп, биз деле силерди эле жашайбыз, Кудайга шүгүр, асфальттарыбыз бар биздин деле. Асфальтыңар бар. Ким салды? Түрктөр салып берген. Чынын окшош экенсиңер. Бизде аяктачы өзүбүз жакта Горки деген көчө бар. Түрктөр келди дагы, ушул көчөңөрдү деди, биз асфальт таап туруп деди, акча албайбыз деди. Акысына Анкара деп атыбызды коебуз, болот ошол. Дедиле бизе, кааласаң тайнеңдин атын коюп ал дедик, бизге баары ошо. Силер делебиз да бизге оңдолуп калса болду да, бизге баары бир да. Силер жашообуз бирдей эле. Ошондо асфальт, Кудайга шүгүр, асфальтта жүрөбүз. Жүрөт экенсиңер. Эми биздин угушубуз караганда индеистердин тоо ташынын баарлыгы кем байлык көп, алтын көп, басып алып жатасыңар. Басып алып жок, иштетип атышат. Ким? Канадалыктар. Кызык экен, канча процент менен? Аны Чыңганчук билет, биз билебиз. Чыңганчук билет? Чыңганчук билет, биз аны ишин аралашпайбыз. Чыңганчук өткөндө айткан 67-33 деп аткан. Андан оштуктар айтмакчы 50-50 деп атты. Эмне болуп чечилди билем. Муну силердики эмне болду? Силердики чечилбей атат го. Жөн биздикин да чече албай койду эле. Анын үстүнө карып калды. Кетирдик. Жашынап келди. Карып калып туруп көрдүм өткөндө. Агып калып турган. Ачкысы бар да зато. Мен ачки такканыңарга таң калдым силердин. Ачки таккан адам ачкинин артынан карачы, силердики муну жерине коюп үстүнөн карап турат го. Көрөтүгө эмне тагынат дейм да. Ал берки чыңганчыктарды коркутуш үчүн да мындай. Аларыңар 50-50 деп. Аларыңар коркпой калды го. Ошол бизде жыргал. Жашооңор жакшы келди. Жолуңар салып берсе, алтыныңарды иштетип атса, бекер жатат экенсиңер да, эмне кыларды билбейм. Жок, биз бекер жатпайбыз. Жаз келгенде митингге чыгабыз, пикет кылабыз. Эмне кыласыңар силер? Окшош. Силер президент кетсин дейсиңер го? Биз чыгабыз дагы вож кетсин дейбиз. Вож деп коет бизде. Анан качат. Качып алса менен кыргыз беле. Силердики качат, ушу малга жан качып жүрөт го. Вож кетсин дейсиң. Ал ортодо бир тоо бар, тоонун үстүндө отурат. Ал айланып буяка түшөт дагы, ордуна башка бирөө чыгат. Берки түшүп келип, кайра бизге кошулуп алып, берки кыйкырып тура берет, кетсин деп. Силердики жакшы экен анда. Бизде жакшы бир салт бар да, биздин өзүбүздө. Нукура илгертен калган салтыбыз бар. Ким элдин акысын жеп койсо, ошол биздин мамлекеттин акысын жеп койсо, акчасын жеп койсо, ошол ортодо турган жалгыз тоодон жерге боюн таштап бой уруп өлөт. Күчтүү экен. Ошонуңар күчтүү экен анда. Мына силерде тооңор жаман көп экен, кенен тоолор экен. Эмне отурушат билбейм. Биздер кайсы жерге барсаң тоо бар. Барып секире беришпей. Как раз ошко барып секирсе жакшы экен да. Неге? Сулайман тоого чыгып туруп секиреткен, как раз түгү мүрзө экен. Дайяр дейсиңби? Ал чыгып кетканда казык койсоңор шуу кирип кетет келген боюнча. Биздикин жерге түшүрбөй кошоматчылар тосуп кетет да. Кененирээк казык койсоңор чогуу кирип кетет. Мен сага айтып коеюн дегеним. Нерселерди үйрөнүш керек экен. Мен сага бир нерсени үйрөтүп коеюн дедим, тууган бергер. Сен жакшы билесиң. Илгери Америка биздин жер болчу. Билесиң да. Силердей эле жашачубуз. Кенен жашачубуз. Кийин эле американецтер биягынан Канада, биягынан кысып отуруп акыры тоого чыгып кеттик. Силердики дагы биягыңардан кысып келет ат уже. Ошентип атасыңар. Ошон үчүн мындай көйнөк кийгенге үйрөнө бергиле. Ооба. Ушундай көйнөк кийгенге үйрөнгөнүңөрдү өткөндө баягы ашканыңарда илинип калбайт элеңер. Жакшы болот эле.
Шында эле туура айтасың. Мына бизди деле биягы Кытай, биягынан Канада, Санада баары бирик. Аңсас келгенсип мына өзүбүздүн жерлерди дагы чет мамлекеттерге сата турган кылып койду. Алар биягынан сатып алып, биягынан сатып алып. Баягы күнү айылга атама учурашып коеюн деп 3 күн барып кайра келсем, үйүмдүн ордуна заправка салып коюптур. Мынакей, ошон үчүн мындай көйнөк кийгенде үйрөнө бергиле. Эми сен бизди көп кармоога, бизде муну айдын этегинде митинг уюштурдук бала, а? Ошого барып калышыбыз керекпиз. Бизде жүргүлө узатып коеюн анда. Макулбу? Окей.